tu zana izil ding ahi le Presbyterian Council kilep khom dan ti ahi pathin thu ngai thai tiu na sep te bungu sang ni akipat sang li chan som le ni te chun nungzui te zo si chu ako khomun akingun keun pathin thu gen na ngai ne phila dokan kangak ding chu adik pui jejek chun su pi te ho lalako mimin pha pasagi thagaw le pilna dim chet hun tel dokon la amau chu ziena sem ding a hin hun nam det ing kaw keu kahiu le pau chap na te le thuna sep nan ki piang kaw atiwa lalpa la thu mal som la zulai som ni le ko zana khan Presbyterian Council pian ken izil tawa zena khan Presbyterian umzi ahong pian do dan le apian ken izil tawa chun August ninga zanin Presbyterian son dan izil bokui tu zan bi ka hin Presbyterian Council vai hom na chi chum kilip khom dan zil kiet ding hiu Presbyterian Council mahin vai hom na ti chu Charles God kisung son panga ania jite chu chom kim san en khom hitiu tul sung Council chu Presbyterian Council vai hom na khol laka aniang pen abulpi pen gola gente ahi ki thi tul sung Council chu Presbyterian Council chi dan zui tu mun khatami ki pun khom te ahiu tul sung mala ging tu khom upatele Council committee member te et kol chu ahi je tul sung Council committee na seple amo pu na teu chu tul sung Council sunga mimal ging tu thagawlam hin khu ngai sakte thilpiek tholom la khom le amat dan ngai tu te Council gen thele hak sate dopkang te Council mason na ngai tu le pathian bi ki khop phala hing taka amzel thina ding te ahi apanina Pastor Bill ki khompi Pastor Bill chu Council pani ahem asanga tamzo ahem Council ki vai hom na achi zel thina ding le ahup sunga Council te thagawlama hinna en koldinga kilom khom hi ahi Bill chun kum sinin khatwei ki khompi ane isin not in April tha pathian ni liveinan amang se hi Bill khompi la septang pi te chu Council te kitangu takle chidan kibang taka achi theina ding te Bill sunga Council thagawlam nun kai hoina dinga thulem gel te Council tina pathu honglu te ngai to le akul dum zuya vai hom na sa zo si sakte ahum sunga Council ma apoi mo unzuya tulu pa ailo Council committee member te tel sakte preaching station le branch sim te Council tin te sum sinot ading chi la khom le en dikle Bill ki khompi sum big et kolte hi ana big teu ahi chun ki khompi ki kala thilkul ngai tu ding umte ngai tu ding in Bill standing committee hom ki thi apathum na presbytery chu Pastor Bill pathum ahem asanga tamzo ahem ki job khom in asim ahi Presbytery sim thei tu chu sinot ahi Presbytery chun kum sin le khatwe ki khompi October pathian ni ve na in anei se hi Presbytery na sep dan tang pi te pakhat na Presbytery hin ahum sunga Council upate anam det se hi chun sinot thulu ding te gen lok te anasep ahi kita pathumna chun ahum sunga pastor te nasep na thil le Bill Council te kitangu taka achi theina dingun avai hom tu ahi apalina chun ahum sunga Pastor Bill chuma kipat Council thupoi mo honglu te angai tu
a thei chan chana thupuk na asima a hi didan taka chi saktu amo puk na hi pangana chun akul na le alem chan namun chenga dangu taka kochom khutu a hi ki thi paguk na chun kochom upa tel saktu nam det tu thunun thei tu le hai sak thei tu a hi chun biakin sak le sak phat ding thua thune na nei tu a hi atop na pasagi na presbytery chu ayen kol kochom te kisim na te thilpik jau si report te bial ki khompi report le committee chum report te adong bukhi palina sinot ti hin ki khompi min gen na a hi sinot chu i kochom bai hom na sang pen panina a hi ahum sunga presbytery pani ahem asanga tamzo ahem kochum kiwai hom na achi phat thina dinga presbytery te pastor bial te tulsum kai kochum te kai huiding le thagaulam hin khu enkol dinga dan gul taka kilom khom ho chu a hi presbyterian kochum bi ka hin sinot hi vai hom na sang pen a hi i kochum vai hom na tulsum bial le presbytery te thupoi mo zo si tun hom na a hi kochum dan le abak zama kochum tholom sum le pai dong tu le mat na vai hom tu hi tu hin PCI nu hin sinot som le khat auma zit sinot te chakum sin khat ve be i khom pi nei dinga ngai hi sinot hin ahum sunga presbytery bill akhen theya chun pastor bill sim lim na chunga le thunei tu a hi general assembly chu PCI vai hom na sang pen sinot chum gom hom tu a hi kumni dan zela hom pi nei sek a hi igen taksa teu church ko zo si PCI no ya umbe ka hi sinot thunei na le amo pung na te pakhat na general assembly chun sinot tina pat report te kisim na te general assembly no ya committee chum te report le thutu te asepi ko chum le council te thu huntu te aladongin angai tu se hi apani na dinga akul hunin sinot thak asim theya aum ta sa te le asim lem the hi pathumna gampolama mission na sep na le kochom pol dang te to sep khom na ding le kichanaw na pha siam zel dinga mo patu a hi presbyterian kochom hi kochom khen khat gula ho tu chung nung chum umlo khompi le vai hom na manga kipui hui kochom a hi lal jesu lo chu midang ho tu aum sek pui ti sek a hi khompi chu thunei tu sang pen le lien pen a hi khompi le committee thupung na chum te hi le ama hup sung che da chon zop nge ding a hi ji hi ko chum dang te la ka adang lam bik chum na a hi ki khompi le committee thupung na kai saw ngai a hi chon mani mi mal thu thun ala kai saw mai lowa thupuk na sim tu i khompi le committee te tut ki jail sek ding a hi presbyterian ki vai hom na igen tak te hi ichipi hoiten a hi chun ko chum hi apuk se ding kinep lo tak a hi iji lai ho hin gen khom ding pani akikoya iko choma puitu chan sang pen pastor te le upate sep khom da na gen ding nei ten gen lew hin iko choma puitu chan sang ten pastor te le upate sep khom da na gen ding nei ten gen lew hin apani na pastor le upate sep khom na pha ji sang a hin bangtin nei zau ding edin gen khom hi le pastor le upate sep khom na pha ji sang a hin bangtin nei zau dik ding edin gen khom hi le lalpan
nilai zan zil tu te zo si ilengun emal zo ta hen